Online Manipuri nungthilgi pau yengbiriba pumnamak puthoi laisramna khurumjari ahanbada maruiba pau Kwaikaithel Leiba Tata Motor Showroom da sakhangdabasingna nongmai round khara kapsilamle ngasi ahing nungai matung pung ani rom taba matamda Kwaikaithel singdamai police ki manung chana Kwaikaithel da Leiba Tata Motor Showroom da sakhangdaba khulai paibasingna nongmai round kaya marum kapsilamle nongmai kapsilamba aduda showroom aduda thamba gari Tata CURBB EV amadi Tata Altroz amang ata thokkhibada natana showroom adugi main gate ki mingsel sing kaikhre nongmai kapsilambagi thawong adubu yamna kada yaningdaba phongdoktuna showroom asigi sinmi singna ngasi showroom mamangmaktada wakat mifam chathakre wakat mifam aduda saruk yakiba showroom aduda senior salesman oina leiba irengbam chitaranjan na phongdokhibada Tata Motor gi thomi sing amadi showroom asigi proprietor ga lamdam asida leiriba tongan baluf natraga Yanadaba amata laite kari maram gidamakta showroom asida nongmai kapsinduna aki akhang pirambata natana showroom asida khamduna thamba gari sing amangata thoalibano thaudo ase akanma mongda yaningde haina phongdokhi mahangna makhata na hai Manipur da tholiba irang asina maram oiduna lamdam asigi naha kaya thabak phangdabagi awawa mayok naduna leiramba adu showroom asigi proprietor na naha kaya showroom asida thabak piduna laglibani Wafam asi thabak phangdana leiramba ngauchatnaraba naha kayagidi asengba laisang amani khanjaribani maram aduna kanagumba miyoi singna showroom asigi thomi sing amadi proprietor singda yaningdaba kaya leirabasu ningthina phamina duna wari sanabiu maduna tana showroom asida nongmai kapsinuna aki akhang Pokhan badanatana gari kaya amangata thoanba asidi pende hai National Highway to Imphal Dimapur lambi gi kangpokpi fawduna chatpa nagagi gari singda namduna sel khaiba amadi tathi tawoina tawbagi mayokta senapati da Kuki proof ki miyoi amata changhandaba pochai leiba yahandabagi athingba thamlakhiba adu komthokpinaba Naga People's Organization amadi Committee on Tribal Unity Cotuga Yannakhre amanga sikhuyek pinakre Yannakhre asigi matung ina Naga amasung Kuki proof anigi marakta yengthinaba amadi ungkhatnaba tholakpa yaba thodok amata lehendanaba luf animakna punna thabak tawminaba haina Yannakhre asigi matung ina Kuki singna mapung oina khundaba lamsing Naga singna fawduna chatpada makhal amatagi agelapan pihandaba senapati gi Naga singi truck lalonba singna makhoi gi lalon pot sing puduna chatpa matamda makhal amatagi tax lohandaba karigumada tax ki oiba matangda yanadaba yarakpa matamda kotuna kut thingjinduna waroisin puraknaba daita loba Yannakhre asida kanagubada thuwairakpa taragadi madu yengsinduna asoiba adugi chang yenglaga chairak piba Kuki amasung Naga anigi marakta yanadaba wafam yarakpa matamda nakal animakna mateng pangnaduna Yasinnaba puraknaba hotnaminaba haiba asini ngasigi Yannakhre asida Naga People's Organization gi maikaida luf asigi President S Kuba Peter Secretary M John Cotuga maikaida gi Chairman Thanglen Kipjen amadi Secretary Lamilun Singsitna khuyek pinaki Panba yabadi Kuki Khulai paiba loop sing amasung Cotuga volunteer singna NS2 Imphal Dimapur fawraga cheliba Nagagi gari singna namhaduna sel khaibagi thawong kaya chathabagi mayokta NPO na Kuki taba mafam singda November 8 dagi hauna pochai pusinba thingba yauna Imphal Dimapur lambi thingbagi khongjang changsinduna lakhibani adubu sarkar ga yanaba amagi makhada tha asigi taraga tarukta matam kharani gi oina handokrabasu Kuki singna Nagagi gari sing amasung karbar wala singda namhaduna sel khaibagi thabak leptrabadi makhata na khongjang changsingani haina phongdokhrabani Soo Da Leiba Cadresing Khutlai paihandanaba AIFB na Prime Minister da Dakshinkre suspension of operation sogi makhada leiriba Cadresing Khutlai paihandaba haiba wafam yauna puna demand direct yawa memorandum ama thabakta onthorakna bagidamak Prime Minister Narendra Modi da All India Forward Bloc AIFB Manipur State Committee ki maikaidagi governor gi khuthangda pisinkre demand sing asiga mari lenana peningai thabak sing center na paikhalaktrabadi lagliba December 18 dagi AIFB na Manipur amasung India pumbagi santi pamjaba miyoi singna Parliament House amasung Prime Minister gi office mamangda mass hunger strike chatharagani haina su lauthokre ngasi nungthil Imphal gi Major Khulda Leiba Manipur Press Club ta pangthokiba bawgi mifam amada AIFB Manipur State Committee ki State Secretary Khomram Yannakhre na phongdokhibada memorandum adu Manipur gi governor gi khuthangda ngasi nungthil pisinkhibani malengi leibak singi manungda mapangal kallaba amadi khulai paiba lanmi aduma ki masing yamna leiraba India na ngasi phawba Manipur gi fibam asi laksin mangamdriba sigi marumda rajniti gi aronba agenda ama fangnabagi damak state na sponsor toba proxy war ama chathare haibagi nungnangba pokhale haiki Prime Minister da pisin ki demand sing adugi manungda tampaki miyam amasung khunggang sing dalandarak palep triba amasung hingsa gi thawong sing chathari basi lefanduna irang na so alaba Manipur da ing chikpa amasung tangdu laitaba
पुरक्नबा प्राइम मिनिस्टर अमसुंग सेंट्रल लेंगांगना थमोय सेंगना होदनागदबनी इरांग असिबु हेना गंखलक्पगी मरमसिंगी मनुंगदा मरुओइबा अमा ओइरिबा मिचम मियामना मकुता खुलाई पाइदुना चलिबसी तोगनमा कन्बा अमसुंग पुक्चेल सेंगना थबक लोखोटपम थोइ हाइनासु मांगना फोंदोकी मांगना मखाताना फोंदोकीबदा सूदा यावरिबा कैडरसिंग खुलाई पाइहंदना थमनबा थौरांग लोखोटपगा लोइनना मखोइसिंग असि हिंसागी थवोंगसिंगदा यावब्रा हाइना चेक्सिना येंगसिनगदबनी हाइना डिमांड तौखी लेंगांगना बफर जोन सिंगनी हाइना खाइदोकलिबा मफमसिंगदा लेरिबा मियोइसिंग अदु मफमसिंग अदु थादोकहनबगा लोइनना हाइरिबा मफमसिंग असिदा खुलाई पाइबा सेक्युरिटी फोर्सिंग मरांग काइना थमदुना खुलाई पाइबा मिफत सिंह चथोक चसिन तहोलोइदबनी हाइखी मणिपुरदा थोलिबा इरांग असि वरी सानबा खक्ता वरोइसिन पुरक्पा ngamgani हाइबगी थाजबा थमलदुना मांगना हाइ स्टेक होल्डर खुदिंगमका महि यानगदबा डायलॉग अमा चथनबा लेंगांगना सिनगदबनी लोइनना लांजेनरक्लबा इमुंगसिंगदा वन टाइम फाइनेंशियल रिलीफ पैकेज ओइना इमुंग अमदा लुपा लाख अमममदगी तादना पीबगा लोइनना नोंगमदा चंगदबा यादबा पोलमसिंग मरांग काइना फंगंदुना मखोइगिदमक परमिनेंट सेटलमेंट का मरी लेनबा प्लान अमसुंग पॉलिसी सेमगदबनी हाइना सुमांगना फोंदोखी CM na kaukiba ruling MLA singi mifamda saruk yakidaba sing machin kangthorakle MLA khaktagi mifam na laukiba waref na thoidokna kanaba oiroi BJP MLA handakta jiribamda nupi angang taruk kuki militant sing na faraga tamchin hatkibagi oirakliba manipur gi phibam asigi matangda khananaba CM birena kaukiba ruling MLA singi mifamda saruk yakidaba MLA sing machin kangthorakle हौखिबनिंग थौकाबा नुमिता CM सेक्रेटरीट चीफ मिनिस्टर एन बीरेन चेयर लौरगा MLA सिंह सारुक यादुना पांगथोखिबा मिफमना लौखिबा वारेफ सिंह अदुना मणिपुरदा हुजिक ओरिबा फिबम असगी वारोइसिन पुरक्पा ngamloi हाइना मिफम अदुदा सारुक याखिदबा BJP MLA सिंगी माइकैदगी इंडियन एक्सप्रेस ता फोंदोरखरे मिफम अदुदा सारुक याखिदबा BJP की सीनियर MLA अमना इंडियन एक्सप्रेस ता फोंदोखिबदा मणिपुरदा हुजिक ओरिबा लॉ एंड ऑर्डर की फिबम असे फगत हन्नबा पांदमदा चीफ मिनिस्टर ना चेयर लौदुना MLA सिंगी ओइबा मिफम अदु पांगथोखिबनी अदु लॉ एंड ऑर्डर गा मरी लेनना पांगथोको मिफम ओइरगदी सिक्योरिटी एडवाइजर DGP CRPF अमसुंग असम राइफल्स के IG सिंह अमदी चीफ सेक्रेटरी यावना पांगथोफम थोकपनी मदुनतना MLA खक्तना सरुक यारगा लौबा वारेफना लॉ एंड ऑर्डर के फिबम फगत हनबा अमदी लमदम असिदा शांति हंजलहनबा ngamloi चीफ मिनिस्टर ना चेयर लौदुना पांगथोखिबा मिफम अदुना जिरिबामदा अंगांग अहुम अमसुंग नुपी अहुम किडनैप तौरगा हाटपदा चेनबा कुकी मिलिटेंट सिंह थीनबा मास ऑपरेशन चथबा तंपाकी पुलिस स्टेशन तरुकना कोनबा मफमदा फसपा अमुहना थमजिलपा अदु लौथोकनबा तक्सिनबा हाइबसिनी करिगुम्बा डिमांड सिंह असि अपिबा मतमगी मनुंगदा थबक ओइना पांगथोकतबा तारबदी मतुंग तारकबदा करी फ्रेफ लौगदगे हाइबा NDA गी लेजिस्लेचर सिंगना मियामगा पुन्ना वारेफ लौमिनबा हाइबा असिनी मिफम अदुदा सारुक याखिदबा BJP की MLA अमनसु इंडियन एक्सप्रेस ता फोंदोखिबदा चीफ मिनिस्टर ना लौखतखिबा थौरांग अदु अफबा नते कानाबा मत मदुना पीबा ngamloi उंखनारिबा कम्युनिटी अनि की मरकता वरी सानरगबा खक्तदा वारोसिन पुरक्पा ngamgadabani मणिपुरदा इरांग हेक थोलकपदगी चीफ मिनिस्टर ना कौबा मिफम कयादा अखोइ सारुक यादुना लागली अदुबा पुन्ना फोटो नंबा सही सिंह खोमजिनबा अमदी फोटो दिल्ली दा थाबा असिनतना करिसु तौखिदे अखोइगी माइकैदगी सेंटर दा सजेशन पीबा नत्रगा प्रपोजल थाबा लेखिद्री मसिमन अखोइना हंदकी मिफम अदुदा सारुक याखिदबनी हाउस की लुचिंगबा अमा ओइना स्पीकर ना लेजिस्लेचर सिंगी ओइबा मिफम कौरबदी अखोइ करिगी सारुक यारोय MLA सिंगी ओइबा मिफम अदुगी नोंगमा ममांगदा कैबिनेट मिफम फमखी मदुदा इखोइ लोइनमक सारुक याखि अदुगा मिफम अमुक कौबगी करी कानाबा लैबगी हाइनासु BJP की MLA दुना फोंदोखरे चीफ मिनिस्टर ना चेयर लौदुना पांगथोखिबा मिफम अदु हेक लोइबगा मिफम ना लौखिबा वारेफ अमदी मिफम अदुदा सारुक याखिबा चीफ मिनिस्टर नतना MLA कुंतरुकी खुयेक यावना थादोरखिबनी लोइनना मिफम अदुदा सारुक याखिदबा MLA तारागनी पानगिलिस अमसु थादोरखिबनी मिफम अदुदा सारुक याखिदबा MLA अमना मिफम दा सारुक याबा अमदी यादबगी लिस्ट अमा थोरखिबा अदु कन्ना यानिंगदबा फोंदोलदुना मिफम दुदा सारुक याखिदबा हाइना मसागी सही तौरिबा MLA कुनगा तरुकी मनुंगदा अनि अमदी सारुक याखिदे हाइबगी प्रमाण लई हाइरी मिफम अदुदा सारुक याखि हाइना खुयेक पीबदा यावरखिबा अदुबु मसादी सारुक याखिदबा MLA अमना फोंदोरकपदा नवेंबर 13 की मिफम अदुगी मतंगदा नोटिफिकेशन फंगबदगी एहाक इसामकनसु चिल्हाई ओइना सोइदना सारुक यागनी हाइना खंगनखि अदुबु खुदकता लनाई ओइबा प्रॉब्लम अमा लाकपदगी मिफम अदु सारुक याबा ngamkhidabani अदुबु मिफम अदुदा सारुक याखि हाइना माकी खुयेक यावरखिबा अदु मतौ करमना नो हाइबा खंगदे हाइना फोंदोरकली अदुमपु CM ऑफिस की मचिन चटपा अमना वाफम असिगी मतंगदा फोंदोरकपदा मसागी अयाबा लैरबदी मसामकी सिग्नेचर अदुगी फोटोकॉपी सिजिनबा अदुमक चनै हाइरी पाउसिना हाइ मखा तारदुना हाइ NPP ना मणिपुर लेंगाक्ता सौगटपा
ꯇꯣꯛꯈꯤꯕꯒ ꯃꯊꯪꯒꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠꯇ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯃꯤꯐꯝ ꯑꯗꯨꯅ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯦꯟ ꯕꯤꯔꯦꯟꯕꯨ MLA ꯀꯌꯥꯅ ꯁꯧꯒꯠꯂꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯀꯌꯥꯅ ꯁꯧꯒꯠꯇꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯎꯠꯂꯦ꯫ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯕ ꯌꯥꯕꯗꯤ ꯅꯤꯡꯊꯧꯀꯥꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠꯀꯤ ꯃꯤꯐꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯃꯔꯝ ꯄꯤꯗꯅ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯈꯤꯗꯕ MLA 12ꯒꯤ ꯂꯤꯁꯠ ꯑꯃ ꯊꯣꯛꯂꯛꯈꯤꯕ ꯑꯗꯨꯗ ꯁꯤꯡꯖꯃꯩ ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔꯒꯤ MLA Y ꯈꯦꯝꯆꯥꯟ, ꯀꯩꯔꯥꯎꯒꯤ L ꯔꯥꯃꯦꯁꯣꯔ, ꯊꯥꯡꯃꯩꯕꯟꯒꯤ KH ꯖꯣꯏ ꯀꯤꯁꯟ, ꯎꯔꯤꯄꯣꯛꯀꯤ KH ꯔꯘꯨꯃꯅꯤ, ꯊꯥꯡꯒꯒꯤ C ꯔꯣꯕꯤꯟꯗ꯭ꯔꯣ, ꯍꯩꯔꯣꯛꯀꯤ TH ꯔꯥꯙꯦꯁ꯭ꯌꯥꯝ, ꯋꯥꯡꯖꯤꯡꯒꯤ ꯄꯥꯎꯅꯝ ꯕ꯭ꯔꯣꯖꯦꯟ, ꯍꯤꯌꯥꯡꯂꯝꯒꯤ Dr. ꯔꯥꯙꯦꯁ꯭ꯌꯥꯝ, ꯖꯤꯔꯤꯕꯥꯝꯒꯤ MD ꯑꯁꯥꯕꯨꯗꯤꯟ, ꯀꯩꯁꯥꯝꯊꯣꯡꯒꯤ ꯁꯥꯄꯝ ꯅꯤꯁꯤꯀꯥꯟꯠ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯈꯦꯇ꯭ꯔꯤꯒꯥꯎꯒꯤ ꯁꯩꯈ ꯅꯨꯔ ꯍꯁꯟ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕꯅꯤ꯫ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯔꯝ ꯄꯤꯗꯅ ꯂꯥꯛꯈꯤꯗꯕ MLA ꯁꯤꯡꯗꯤ ꯆꯥꯟꯗꯦꯜꯒꯤ MLA H.H. ꯑꯣꯂꯤꯁ, ꯅꯥꯎꯔꯦꯝ ꯄꯥꯈꯪꯂꯥꯛꯄ ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔꯒꯤ ꯁꯒꯣꯜꯁꯦꯝ KB, ꯌꯥꯁꯀꯨꯜꯒꯤ MLA TH ꯁꯠꯌꯕ꯭ꯔꯇ, SPEAKER ꯋꯥꯡꯒꯣꯏꯒꯤ KH ꯂꯣꯀꯦꯟ, ꯇꯥꯗꯣꯕꯤꯒꯤ N ꯀꯥꯏꯁꯤ, ꯂꯤꯂꯣꯡꯒꯤ MD ꯑꯕꯗꯨꯜ ꯅꯁꯤꯔ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯎꯈ꯭ꯔꯨꯜꯒꯤ ꯔꯥꯝ ꯃꯣꯏꯕꯥꯅꯤ꯫